Hi, di ako sa Plaza Independencia kay magkuha ko sa package ni Rose Cortez. Rose, di anak ko dire Rose Cortez. Australia with love. Di anak ko dire sa Plaza Independencia. O, dakuha silang Christmas tree. Hi, shout out ni Tita Imi, ni Inday Silis, ni Lovely, Mayang, Nancy, Toppings, Masabel, Nini Darks, Manding Celia, shout out ni Nanay Eva TV, Cooking with Heart, Maria Pinay Germany, Luxor TV Vlog, Terdidon TV, Divine Flower. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat.